Nivatonyeka ndoto yake Faith Kaloki ya kutwika ndakitali amina masomo ikaema kwiania ketha ndekwata Utethyo wa fees na kulika kilasi cha form 1. Faith anasomeaa skulu wa kiimani na ula Ikombe Yatta kaunti ya Masaku na vala unakwatie maxima na 350 na nthini wa mutiani wa Kcpe na UASya nena wikwatyo wa kulika skulu wa sekondari kumana na ucha mwingi ula wikumbilite musi wona vala uswe wona ula una matetha sya unatiwe ni nayu mithenya mivuthu mivituku na kuvikio yunda namba kwithiwa aithikwa yu Faith ovamwe na nyinya wake ni meumia wetano kula kuyatongo kivathukan'yo kuma kisioni ki ovamwe na andu mangoya ula ukulikilila na kumutethesya kwianisya ndoto yake. Twelewe mbeange niwe mwandiki wa mauvo na ula ni Ben Mosao. Faith Minoo Kaloki na ula una Mumanyiw'A sukuluni wa kiimani primary na ula Ikombe sub-county ya Yatta kaunti ya Masaku lesi hundu savali yake ya masomo yithityo na mawito maingi kumana na ucha mwingi ula wikumbilite musiwo indi amakilia vinya onthe na kukwata maxima na 350 na nthini wa mutiani wa Kcpe mwakani muthelu. Nasomeaa sukuluni wa kiimani primary school. Maisha mako ma primary maina Masaku ma PP1 ngina class 8. Natuma wa school fees ngoka ngethia sei mako maivo. Nasioka skulu mwalimu ailea excuse. Ndikita sioka ba musindiuka ndumya ngwa. Ndikule nikata ndikitetela sei mako. Ndoto ya Faith ya kutwika ndakitali yuye moisioni aema kukwata mutethesya wa kumwethia fees ni kwitha musi wake utena utonyi wa kumwethia ndivisi ya kisomo itina wake kukwata valua wa skulu wa yambio secondary na ula we mwingi kauntini ya Kitui. Kcpe unakwatie 352 anetwa skulu ya yambio girls secondary school asei mako maina fees wa kundibia maina mbeza sya kuwesa nduku maina mbeza sya kuwa uniform. Yuyu Faith na umya wetano kula kuyatongo kivathukan'yo ovamwe na andu mangoya ula ukulikilila na kumutethesya avikie na kwianisya ndoto yake ya kisomo uyu kaitina wa uswe wo ula na matethesya kwithana atiwe ni thayu matuku mavuthu mavituku na ndanamba kuthikwa. Kou ni kulia gavana witu wa vinya ndeti MP Robert Basil MCA Frederick Kitetu mandethesye kenda Nivatonyeka nivikie na kusoma secondary. Nienda na amina secondary ni university nisome utakitali. Ndiukilia maisha ma musi witu. Nekala na susu witu na niana atutiye na twimuthikite na twiyese twikata. Na mau akwa ndatona kuipicha school fees. Ndu ni witha na thina wa matu. Nasei mako mayesa kwa afford school fees. Ndu maisha momekala maisha mako struggle. Wau ni mukulia kwa ndai ya yenyu mutono ndethesya kana kakasome nikana kauma njocha nthini wa musi wakwa. Mutongo TV kuma va kaunti ya Masaku nyeneta wa Ben Mosao. Nthini wa mauvo makonetie kisomo ni kanasi ni